Tataw do biso. Saka lungira ako. Hay tatangan na sa kukungiha. Ay. Kaya ina dingwa no magumamangay ko sunira. Hay. Ay. Tatakay ko lang iha ako hatini mo ngengel sa tukura kura bawaan ni. At sapakatingil ka ko. Hay. Matuang ka ko. Hay. Ano man kira ka makusuay ano tao tengin siya tira suni masaman. Hay may chay ka ko turuma. Ko ayaw ta uruma ko ayaw sumar. Hay. Si magdo sa sumar. Tiyawa ka ko tira suni ni radingwa ko. Hay. Matingray to. Hay. Ada. Ano cima tu mengenai memilih ini agak kaili tu panak namo 要吝啬各位。金海老师，你要不要复习一下？好，对，让大家勾起2个礼拜以前的回忆，这样。Ina sila lipayan hawi kira-kira pakai no fujinkai haw no papayanay losir haw sa katsay hawi zaruk sani hoa huan ano no padaka hoa mau haw zaruk pagkatingin haw sa katusa hawi tapulo pang tojin haw tapulo kuno sakit ini no papayan sa katulog hawi fitting erhuan ha saka sepat hawi zangau saka zangau hawi tini sakit ini uno papayan hawi usia sapi pancar kapah saka kapahan no tireng pineneng tu Taluay no tirang hausa ka si Changaw iti ako iray hakia so saan kumako tuno Changaw ya atsalay sakat 5hawi kayap no kayap hawi no 男士的维权ho tao kapag ini no finance no papayan ko ayaw haw sakat 6 hawi atrat sanay背心 matamay kira pi fain ako akia atrat sanay 背心 saka 7 pacacuy ano luma anyaro luma irako kupara sanay pacacuy atau kupara san hau ku tinziku itia nutu ase awai ku lupok uriko hewai pacacuy sako sapi haling tu pekerjaan saka pacacuy hananay kira hau saka baru mahar ni masien 防止用的那个衣服哈mahar aneh upi beliau ini pas siapa kita nan seka siwa hawi kurah 这是kurah 马子的no fa'inan Quran hau no rarai ai ko 长袖的哈saka siwa kurah hai saka motor keeping ai第11 uluh manau
这个是我们的配饰哈，翡翠、乌洛，第12个是 dlet 啊，那个束腰带的哈，系腰带的这个 dlet 账号 dlet 啊13比 Ayawan 胸多哦，比 Ayawan 好，13是比 Ayawan 好，这个第14个达夫洛哎。洛竹筒套盒子用的哈，这个竹筒洛，白年号呢，绑腿裤哦，打扮，哎，哎，我特别那个比多号做手铜铃，做也是我们放在这个臀部的地方的这个臀铃哈，做好，我特别那个发落，巴里马yan，巴里马yan，现在有片群哈，巴里马yan，还hati saka no sakitini no papahayan hawi na irahu akia irahu matia pakaharatungai sako mako ami tengi tanan nanai akakaili kita anirahu kuno sakitini no papahayan hawa calong hawi akakaili ni pa ini ay utulungan to sapi 其中都soal numita upang sa saka ay mafanak to ko wawa numita o terus tuno numita upang sa sana lumako akira au atira ko dira rumah satu hawi anira ko manglaya apa ini hawi ini cara ami cari kita anako kusuar hai 李金华老师，你好。有没有那个阿鲁夫？阿鲁夫有，阿鲁夫。达夫洛谈的那个嘛，阿鲁夫，达夫洛那个嘛，阿鲁夫我也有阿鲁夫。阿鲁夫，好，下一个阿鲁夫，好，谢谢金燕老师，阿鲁夫好。马里开老师，我问一下，阿鲁夫跟达弗洛是一样的东西吗？其实是一样的啦，地方语言的。各地方语言，达弗洛有的是有盖子的，跟没盖子的那个用意在这个里面的。那阿鲁夫也是一样啊，差不多了，都是一样的，各地方语言的不同，所以呢，阿鲁夫。跟达夫洛都一样。我等麦克说过好金华老师。Matengilay ito. Ay, malapit to. Ay, matengilay ito. Itini taminan kalala kami umaan to arusilan kami iray ku pangangano niya may. To niya may chito no kilang to paluto no kilang hatiray momento yo naga ira palu sanay kami hay si huapao no maca to panay hatiray ira itini taminan to yo si ngangan no umaman to maca tira palu umi sangaan palo to malukay sing nunya may ti apatalian to datangi mo paloan kaya
matapalay tu nanu Oh. itira Hai icap hai. Hai. masanga tu kami hai ucipar niya may kura Hmm. ometo yo irai kungangan no niya may ukalala tu buku ansis mo tong si ira ho ye honi cai katengin mo mati kira utalakas Oh. irai utalakas nuvayan atalakas Ira kuno pa na tara kasanay. utalakas ira ni farutan itini xiao tui Oh, tara ka sangkura. talakas irai to Awai ho, awai ho. awai ho Hai tara kus, hai awai ho. Oh, ira tara kus ane ya pang xiao tui da ka ma. hai Oh, bằng xiao tui to pang tui ma. talakas Hai pang tui da ha. hai Tara kus, hai. talakas Oh, talakas hao, tara kus hao, pang tui. Ka, hai. uri ko ano itinay taminan kami hai centao nano nani tangal uno ko bayang kami hai nani tangal Hai. tira pamau tira Hai. takar kia ira kuriko uriko ano niya may kia ihu lanho ro chionzi sukatu atau hakama Oh, sukatu. sukatu atau Hao, hakama ako hao. Sukatu ane hao. sukatu atau hakama Sukatu. 在 ira sukatu 好像是uno ruan kira iranan ira hakama sana uno bangsa iranan Hakama cakunu hakama wa cakunu nuripun at suar kurang. hakama nuri pulsa ija ira sukatu ka atau hakama 我分不清楚呢，你那里呢？是啊，这个no marau tu kopi ka rimurakan yang mai kaci rusi tu hati aku mata asai. Oke, buatan hak Hakama. Hakama 怎么拼？ Hakama cak hakama. Hảo. 这个你已经开了。Sisi mendengar tu kong hao tu 有听得到？听得到哦。呀，萨利利有了吗？萨利利谈了没？没有没有。没有。Nunda mau sani wa na yefunga mkayana salili tayane. Sarilit. Salilit. Salilit. 老师的声音没有呢？有听到？没听到？有。Salilit 怎么写的？那个的Salilit hai. Ifunguhay no file na yan. Oh. Ha. Ilagay no iwan assassin kami nanghangura na ifunguhay o salilit kura. Salilit. Ay, Salilit. Salilit. Uri ko ira keeping hanam kuri ko ne. Kau 黄老师好。Salilit还 Salilit. Salilit. Ira di sisira ira to matilir to kira sao. 好 Salilit。哎，那个龙辉老师，那个沙利利的原来的意思是不是打洞钻孔机啊？
对，类似这样子，因为以前的沙里里头，我们打流干打流，我看到那不像现在用套的，以前的布呢差不多10公分宽了，我的布呢，然后很长。里里谈的里巴巴就一大圈圈，不是少里里谈的那个bilangan no saniwan，单曼的是嘛，那种的单曼一样，lilitan da mililitaw，madag mililit，ila to kepecen na kami pagkafitan kuranan，ay，dari ko ako keeping hanam， Mahan keeping 有了，哎 keeping 有了，还有 inapir 呢有吗 ？inaping 啦，还 inaping， 哎 inaping 有腰带，ya保证腰带ya kakaray kami， imtaliukan tatalisan， 腰带inaping agora， hay inaping hanam。inaping. Kalau na minsan iyan kami tatilangan. Hay. Tatalisan. Hay, uranan. Ano painan ko ra? Painan ko ni hay. Ano papain wa? Papayan ako kung matiray no papayan. Away how. Away kung papayan no matiray. Ala, no painan ni how. Ay ko ra. Ay. Atira ko. Kiriman ako, hatira ako ra paini ako, no mi pacawe anto kisusinsi. Ngai, aray ano ka sinsi. Tani. Ay. Ulina to na kalimalaan to kina una pakai niya tinangangano sandong no painan to ano papayan to how. Nanay painin akakangulo kita. Saka mi sulinga kita tina talong no painan to no tuas how. Saka mi sulinga to talong no mitao no tuas. Saka paini to wawa no mita. Saka pana no wawa no mita sanay no yo payo sanay no mako. Sinsi, iraw ya salilitay kami. Ay. Iraga sing-sing re ayaw tulu ay tatulu ka masatatang ka sing-sing nila. Unga nga nila putay san. Manan. Ya eno sing-sing kami. Ay. Ya no salilit. Ay. Salilit kami sabi basi tulu ay ko sa tatang nila ya chang-chang de. Ay. Nangis ka no hayan no sa ano ya很多花什么花草的凤凰的饭呢？我有个不当喊呢，不带还不带 POTAY 啦 POTAY 哎，不带那啥你我个头是no 饭那样，不带还是那mamang hay uranan hay putay putay wo lecat tu no sing kura putay hananay hay yo itin macar kami ilan no ner hau sing ay uras 前面2个我星星ilan no ay sa tala no tare di itara ime mau ita kami hau sing kura ira putay hananay ang lao sa hau iray ko suni nira saka si suni kura kaladang sa kutangi nga ako mga tangi nga saka si suni kura ng baparay putay hanhaw saka ay putay ako no oram at no koping aswal kura putay hananay ake 头饰吧头饰啊你看no kaping ba itay 头饰哎那个蔡东涵的字典好像是说它是闽南语的介词，是，应该是啦。然后现在呀，一个tusan，我们tengah lagu tusan。Kesayan sama tengah kura tusan na ya, yan saan iwan kami iraga matsaray utafukur.
Hai, Homen ay kur kami. hai, Auranan. mana kura? Uyaw sa ano kaping tus. Ya tus. Hanira. Tus. Tus, Katira ko sa TOS lah. TOS, Ay. tus, sanay. Tus Oh, ay. itinya iya kira sao, iparaan. Ay para ano tatal ay kura kaya para kaya macar uta fukur nanangan. Hai, mata utafukuraan sanay kami sao. Hai uranan. Tus, ang kura. Hai. Oh, Tuluay kura ira ko sa kaya eta kaya ay ira kuranan. Ito anta maingay macar tu tus anto kuranan. Oh, tus, ano na ito? Ay ya tuluay kuranan ma ira riampe ke. Laho zongchen isifa kaya ay mafalur. Oh. ，tus 也是腰带吗？腰带嘿。就绑在后面那个，达曼不是也有吗？凯明绑在后面，绑在后面那个白色那个，很像那个打不过的一样的。 mata 可 utafukuraan. 是我不知道怎么念啊，我知道那个 dos sar ko to asay. Oh, 那个一万那个男生的后面尾巴有照片，只有 tus 也是哦。那个照片呢是按钮里的革命，不知道有人照得到吗？应该照不到。在腰部，而且是在那个臀部那边的了，它会绑在那个臀部那边，有一点网状的。对。 Ini aw maaraw kirasaw. 后面 nila iteta maaraw. 哎，男生的 para-paraan， Ay para ay 有一点网状的，对对，都是很过来。 ay to sangkura. 我一定呢， Away aw maaraw ma. 我一定呢，哦，哎，这个不是，一万的哪里来？花莲的kura. 花莲嗯一万的才只有1万有了，都打满。哦，都是哦，它也是属于腰带的一种。 那你之前所以milisin ko niya rai. So ilan ito? Ito, Sisi, Ay, maaraw sini ah. ay. Ya kutsara yung batare tafukur. Chimene. Te. Ay, Dah ni kasaw. Ini hai. inyan how? Hai ini kan hai. Oh. Ay maaraw to numita how? Hai. Nanay. 那韦老师，这个好像是特定的年龄阶级才会戴的哈。 对，matsaka to pakarungay to, 一定要这样穿的，整套的，大概也potai. Oh. Saka urusin no to asawi. Iraya ta ako rai ni ami talong haw. Hai irai. Oh. Saka Irai to. ang sa kalas haw ira at ko kasasi ruma no kasi talong nara. Tayo imamanu ka pa. Wow. Masa rumah haw. Masa rumah ay tayo itu iba para kalas to ya. Patsala itu kan keeping umano ko keeping ang kuranan tongsen eh. Kaya naman taasay is keeping anem ne ya patsala itu kami. Isang i. Oh, keeping. Ay. Ay ito ko no keeping hananay. Ano mato asay how keeping hanan patsala itu ne. Tsaka kwatingay yo. Oh. Ay. Keeping how uko tsalay. Asa sui paisa ha. Umato asay mama no kapahisang how keeping ito. Saka uko tsalay tsaka kwatingay yo. Tsaka kwatingay hay. 它是白的，白色。 老人都可。哦，白色穿的是哎，我都老人穿的哦。 Keeping
好的，嗯。Ila ko roma au ma haratan pantato apa ini au no papayan ila ko katangotan ila ho anu sahoy o ka ide apa ngiha mo papayan au ma papayan ko mapanay to no papayan sa ko Hauta itini pakarungai ko chalong hawe mitengel ko ko haw rungai lao sư no pakarungan hawe si chalong to no to reko akia Tapi salong turi ko pakarungay ya ko salay sang ko reko nila. Kami ke pakarungay ito mawacay ka saw. mawacay haw Mawacay hato di tapar saca. oh Tapar alufu satu. oh hatirai kira ko chalong no Pakarungay. pakarungai Ay hatira ito kuno pakarungay. ta mataka to no mataka to nai pakarungai tangasa itini ci upi hai awi masa rumah aku chalong ni Masa rumah to ko carong nara. oh masa mana akia Taira i papano pakarungay haw to sa tulu sa kako tulu kakaputan ko ra ci ci upi hai kuraci salilitay tulu akaput ay tara to di cipotay hanamo si upihay hanamo tara cipotay haw satu ka cikafong tara batal to sarira ra to kota na uturan mo manuka pa kirasaw satu ka ci salilitar na itya ya mama nuka pa satu salit kayap satu kuno mama nuka pa kayo patu kiping atira to ato alufu kuno mama nuka pa Kayap na. yo ira kaya saka ci upi hai atau ci puotay wa uturan to no mama no kapah amatay to no sakitini no niaro akira hai o tausuran nira kura cipotay kami suruh to kay Caku pakarungai ko uturan ira ko pakarungay no pilinsiyo to ra no cipotay to tayo no mama no kapa tabavana mangpi ko mama no kapa kawawa tabavana to rami rudu tato kapalinsiyon anay ko ra pinangan midulu to makakai kira ami ay rudu to no mama no kapa ko tayo nara para kampusam ai miki hatia to likakawa nara sa hai pala to cara kira tamu saya pa wasungci ma toy anay ko ra niyamita pakarungay mahana itu anini asapana ko anini ay satu katuor anini tate histain ko anini ay wawa ne hai satu katuor narayo ito ko pa anu papi fakatan itira i puna-punakan awat to kya masiray hadi masih watif ko wikor ai kahmakan to nong lao sư ha to pa ini numiso to sakitine no pasawali talong no painen to anu painen to awi ani rahoe
Patur Antono rumah Sinsi Hanako。哎，haratangan ako bisa haratang. 哎，这个金华老师还有没有？金华老师，还是陈小兰老师？哎，陈小兰这边有陈小兰老师哈，你可以在这里发言一下。里面有李福林老师很厉害。Sisi. Irai ku soal mo ko to pagani taminan itini si yaro niam ke mahali. Uno niamai masa sela-sela ano niamai. Masa sela-sela. 就是年龄阶层hatirai kira taminan kasa sela-sela. Kasasala no niya may yo seaga kungangan na lotok as kuninan ini taan ini ku pangangan no niya may itu kasasala saya kacingangan ku pakarungay mi cumor ko ano ira to ko awayay nira mataasa itu ruang kemau kalas kenal ya cepat hantu no tu micumuta itu ikapah akasa sela-sela ku ngangan ira itini taminan I kalala hatirai kira ya san atau kutarai 我们那个阿美那个这个群组里面有那买kasa sela-sela hai. Ano sulit to sa awi sulingan to pa ini kami nan tayo ko pinang niam ame hapinang to kasasala no kunyaro ano ko pa ini ai sa ira kasasala no niya may ira kungangan no niya may mamil ira stay asara saya ko pacuwasan mapariw saya anini pangangan dan to latay kong saya kahatira ko punya may kalala uno to aski na ini nanini nunya may nag-iichin si chen yan ta pira seral nunya may kalala pangangan ay pangangan hatira ko aray ay ano maharap to ami isulinga ami surit hawi paperhan to paperin kami ano kini ay ano ko ami aray di lilausan ay 因为这样的方式来整理各个部落的这个年龄阶层的它的阶层的名字让我们各部落也有一种互相学习的地方，然后把这样部落的这个年龄阶层呢，呈现到每一个部落的时候，更知道他的部落的这个等于是启发性好，谢谢李老师。Iraw ko papaswala ko tamonan. Nunun niya may patay ni tira kumuris. Ano niya may? Tira kumuris kaya may mitaba tu tarawan daw. Mitaba pa ni farit tu rakat nila nanong. Mataba tu tira tarawan daw tira ni tatawaan ni iraram. Ay ito ko puting ko mamaara ano misadim sa tukatso ako kusadim to sapi pisadim ni patay tira puting ni warak tira puting tirai i taminan sa kumuris ne may kuninan ni ano marabas to rumaan niya ro maharkay to kami apakutaw ni pakutaw tina tatawaan niya san pusang di ama cima ko ayaw hakya kamu ka kami hakya ko ayaw ami ipakutaw tinatatawaan san ni
Tara ko kakitaan atau mama no kapah sa Hai. mi ala ko mama no kapah tu kapah tara kay mi hai tu sa utarik tikay minanang kumato asa itu utarik tikay kay mi hai masakro kami ya parimayan yam Hai. matiam pray ko kira parimayan nunya may ano tarik tikay akapah kira tinanang numato asa ano tatara i rumaan niya ro kira masaswerte na katapaan tara tira tarawat daw Hai. kira kumuris hatira pa ina ko tamo na 哎，来，那个金华老师，哎，说好个都蛮蛮好的，那还你呢咱们说个说的还你好，来在你们大好，pakai ni itu sakit ini ilusi ni minta untuk as, anu panen tu, anu papayan tu, hau mangai apa ini, saka ini nah hau sapi fukat tu man nu ayawai nu kapanaan nu namo nu sis nu tu asawi hai iraku padlahop nu mitau misapang cahai tini sakit ini itulah hai ta iraku kapanaan nu wawa nu mita hai saka silai ku suan mita upangcah usanai hai akakaili kita haw ay nanay ano ira ko kuno sakitini no talong no mito no pangsahaw to no painen to no papayan to haw ano ira ho akakaili ay 我们一起在探讨有关于我们阿美族的这个族谱马里盖老师，那个拿告老师有在线上，他最近有给那个高升龙老师访谈，可以问他一下。是我这里没有看到他对不起，哎，那高先生奶奶，带你好kiso，你然后ko no sakitin papahian sa long， 哎哎，好，请，来好，哎好，来好，今天伊再来波隆信息no信息，pakai ni ilusi， 哎，pakai ni ilusi no papahian no painan, antar to peluk kami pa ini, na ani mga laya sa kami to sa kapanaaw to no talong no umitaw tuas sanay pakai ni itini ilusi no papahiyan haw sa dong hananay umaaraway ako say kasamaan ko no kalingkukan tang say no tuas no matuasay san haw mahapinang ko no matuasay tingay ko no matuasay lusit hani paliasay to kamangay to kahangangay saka ayaw ho haw tingay ko kachitsa no ya no matuasay away ho ko kumasamama na riko kira haw saka ya no faina yan san no tuas ukurahan ta sayay ay ukurah ay kurah da keliu misanga pesin sanga ano hay kurahan mita kaya pesin no painayan 用那个麻苎麻做的还awai ho ko tili kira awai ho ko mitsengalan akliu ma ukurah cicay ko sa pisanga to kili ite ho还是马araw ho ako ko pisang 那高信息 Kura 怎么拼 ？KORA 吗？对对对 Kura 后面还有一个 H 后面还有一个 H Kura 有找到了。
嗨，好，那这个很简单。ira ko anini ay maulahay mi sanga tomatini ay 花莲比较喜欢 tomatira ay 比较算传统哦。米色的嗯馅。哦 Maulah ko hiya ko no kalingko malitengay tumatiray ilo matiray tilil saka uvavahiyan sa ni kuhtingay 哦， no mato asay kura ni soalan ako 还在 Ya. 你整个人给你决定哎，你整个人 ya kuhtingay san umi pa uira ay tunu Taiwan kura ya 人ya cuma ja tumeli ay unuvain na yan tsay kuma matsalungay ano ira to kaya kuhtingay sa makavanaan ako hawi mi tsakayan to ita 哦，已经你台湾人， hai mi tsakayan to saka iti ako ito asaw ko matira ay awa ay ko nupansah dia unuvavahiyan san ya kuhtingay hanan ako tangsul achilusit sera haw kuhtingay misang anara sang 哦， hai uri ko 我决定哎，哎哟，你 hai 们做阿塞好， hai babahiyan dia ano sa matoa sa san maaraw ho ako kaya matoa sa maulah cira to hansufong 韩祖峰 tayra tusur kami ko talip ko pancuk Oh, mahal hai hai hai, yang mumpi hai, ci ama iso ci ungo maurai hai, ci lefuk to tayra isikai ci fengku 韩之风韩国人， hai unuripun tukura Hanzufeng ci fengku 哦，dia 气氛酷哈， hai tayra isikai 下一点点好然后他看过他穿的那个， Haya ci maulah ci ungu ci talip tumatirai dia hau他还要穿那个几扎东后的一片的黑布 sakit ini ya, baru在tira tatelecan tudungai tu ya一半的裙子他加那个七分裤黑上衣然后再加那个七分裤再加一片裙黑色的 mana kira 一片裙， mahanay kuno vavayan uman hangura kya 一片裙， ya 一片裙manhan ako kya ina chila sa chiyo manhan kya hay mahanay no ni mahiratang patur hato ako mahanay ko ka man Parimayan ano, manhano ruma Parimayan, Cekahan kuno galing ko sukun sukun, hay sukun hani inka yo insyang ho 有 sukun， 有没有印象mahan ko sa chiyo ta sa ye sukun kan， 还苏棍，对对对，还老师你这样写对，苏棍，苏棍是一片裙加上那个七分裤，很少个no fafahian，要么多阿塞阿塞古fafahian uno 嘛多阿塞，然后呢头带是我呀handkerchief， handkerchief， handkerchief itu nuripun handkerchief， utapulu tapulu 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 anta kami， 现在nuripun aswara， hai anini san irato ko hiya kira sa sifin satu ko mitita ya anini tulung to tapulu hai tapulu aya ho anini san usa sifin to ko tulungay no tapulu hai lu tapulu to 后面 to elo pusoy kay to lu 还有后面还有眉毛lu 有喉舌音。好，那个是包头的头巾，tapulu no hiya no mita. Tiya tani satu hiya
Ibabahian anini ai sa因为时代不一样了嘛，哎，还sa ira tuku masa calo kayo. kahnangay ira tuku kahnangay akili ira tuku mausian na ira Ai. tuku masamama na sa ci hiya satu ci riko satu misanga tu kahnangay那哈你好，有kahnangay san 我代表太阳嘛，哎，哎kahangangai hanana sa makapa hay sanay kura imi no mato asay pangangan 哦， ache ne hay ano tseka o kahangangai 不 tseka 共是什么意思啊？啊我没有关麦克风，不好意思，什么不好意思哈、那个属共跟子凤这两个的意思个别是什么？一个是七分裤，一这凤个是那个这凤是七分裤哈、嘿对，韩之凤要加一个 HAN，韩之凤前面要加 HAN，韩之凤。这七分裤，韩之凤属棍是什么？一片裙，一片裙，它只有半边而已啦，只有右侧而已啦，哦，我看过了，那个我看过了，没有全部包，它另外一个腿还会露出来，而且是黑色的呢，还黑它比色的，较注重在黑色的部分。对。这个我看过，这个，ni maulah ci amasud mahan tu ka cili kora 嗯， hai 我什么嘎巴，还给热乎哈迪尼爱， hai mahanay ya anini tu ira tu kukahngangay akili paatsa tu no hiya kira no pairang sa pafli tu kita tu paici awai ku pai pila iti ho masa o asimana san pupisanga no itia ho ira ko hiya kemi ya kosu 也是啊，用接的啦。哦，构树它有都是用接的吧？哎呀，你那把manhan tapi bisa kakak ano hanya ada你再来变成一片嗨，溜溜hara malu talib mahanai，因为那个比较会腐烂嘛，会腐烂。后来那只是一个以前很穷的时候，awai kupila hano uraan ukafong ma o ya kami orang ko sa pisang ukafong malah kafong no malitangay tiaho anini san ya ura riko itu ya kok na kau sisi na ni ya orang sani ura pulat mira ko sa pisang nira在 pulat sendiri ya pulat 才对对对ya pulat 才 nukilang 还 oh hay ano tuktok kanira hau ima ya to kami masadap to kya chengwei ra masa keliu tu masa keliu 哎 tu 它的纤维跑出来 sa 所以 pisang 它 ara 是拿来制作像我们腰带的部分把它绕圈是这样子 oh na ay uno tada awa ko sabi ading Quran ko no iti ay ho orip Quran sa sipuno ay to kumalitangay sa kakuarit tulungan to ya sa pitana te patsatsuy hananay no toas ay hansa na sa anini to sipuno to kutamlaw hanaw mapana to misanga to mi atsa to kili no pairang tia ira to kura makapa hay tsadong numita masa to lusilita tia
Uno papahian itini pasawali kami masa si rumah kya Hai. how. Ano itini ay ikalingku uruma kami satu makapahay. Mangalap kuno pasawali apapahian sisukun ho kami kaayaw. Hai. Kapah Ira ho kunara. kya lang tawaira hiya. Upisindong na ira kami ya no liteng milicaya na ko maaraw ira ko mana ya tilo ni ita kami Hai. milulu ay cira tia chai hong ira hano Hai. ira kya fenek niya miking kiwai bisa nga turi ko 他就把那个七彩的那个颜色把它下载然后做成他们的那个你制作独立挂 sana makapah na dengan kami anu kalingko ay to anu lingita ito riar so sirum kasa siruma-ruma to ko kaciri ko ita kacilusit lumita saka ko solina ito no pakai na ito no saki pariar hawe sa siruma-ruma to ko lusir ko catlong no kakuni aro hau naga satu kakapahay to ni mai ko tati hai chai kasaan satu kakapahay na hanin maker ito ko na tanang no painin no to asawi saka ira sa kupana ami sangat to kakapahay arusir ko talong no pangca solina to ay aray ano ira ko yo lingse yan o sang sila yan painayan hananay ho ya pakarungay ta tangsusan tsaka hapi na nga kuno kalingko pakarungay ne o sa sila rasa sela-sela kami painayan na ay tsaka hapi na nga kuno pasawali mahapi na ho 他们只有穿裙子嘛 ay hakama anda ko 裙子嘛 ay ya no mita ay tangsusan si pampiangku kira ay hao dia jaga ciri ko hao kim hai asin jaga ciri ko deng u alufu atau ya mi tulikan ci upi hai ya ci oai ya no oai ya kami dia pakai hamku upi isang mena ikini itangalan tanga kami hai pahanay pengat ini tu no oai ta pa upi hanira kuno pa no pakarong iti ho mahanay kuno mita o kalingko hai soy cagalecak do ka matetian niyan kira rumah kami yang tanda kumita iti ho hai mahanay saka jaga mati ya to no pasawali ko tinda hengyan 他们的 kasa sela-sela na era 分得又很清楚 ay mahabin na ay mahanay at ini kira alira ho kumapana ay aray nakausinsi aray ano iraho ko Roma sarikaka o sinsi to nanay agakaili kita na usaki paini numita to wawa numita to lusil no to asawi niyan ko sapi pasipana itaranan sangkun ko paini hao ay ini atas kira ko ci sunai munisang nanay ira ko paini numiso to kapanaan numiso to sakitini no pangsahay alusif ini atas kira ko ci sunai sinsi sana haza ka ko kaya na mo umago mi
sesola na mo sa ikaw fa na ko bitungin ako ko ngapain 好的，马来号，真的是欢迎很多的朋友们来参与今天晚上的这样的一个讨论哈，有关于我们原住民传统服饰，无论是男的女的，从bagarungai tangga sa ini tuas ini karas to, masamana ko tsalong nara, masamana ko riko nara hoi。一一的把那个他们从头饰开始，一直到我们的脚身体，还有从我们的腰带，还有我们的臀部的这些服饰的方面的这个名字，它的名词可以一一的来分享。对了，听得到我说话吗？有。好，马丁尼，等一下，凯明老师，现在这个还不要换掉哈，前面那个，这个女孩子的服饰这里呢，我们可以来从他们的服饰头上一直到脖子，还有他们的这个衣服，还有一片裙，到他们的绑腿，我们都可以一一的把它的名词，它的名字。讲出来哈，刚刚也在上个礼拜，我们每一个人都有把有些人知道的，把他们身上的所有的这些头饰，身上的这些装饰，都有一一的讲出来了哈。还有些没有讲到的，在这个时候我们也可以尽我们所知道的来说明、来分享，还对了。吴老师，吴连成老师，ini aja kisukira, kami kamu tuh, ini adalah ya, 分享一下你的方案。刚参加一个会，开完了，所以就赶快回来。谢谢。Laku kawan anu misalnya ulos itu pakainya itu lusis nu tuas, nah ini mengalai kami ama panak tu calung nu tuas, calung nu pakai tu nu pakai tu, ila cak kungangan ila na 它的服饰的这个名称所以我们可以不吝啬的来分享。你Macato kusuan mita maairato mingko ni painiano ni kaputai kini Macato irato wai kuma umay kabanaan ako. يعني معناته كسكرتار نو نعم هو أتى ولوس ما كوسني تيني تو 15-16岁嘛还那个都个那地来年罗啥个你2多年罗我啥个怎么都sapi怎么都tini年罗都ilişkin to ano saupo to好在这个哪个国这个一定台北北部慢慢的认识这些我们的这个传统文化，我也是很感谢有关于这个三一协会的这样的一个平台，让我们更多的来认识我们原住民的这个传统服饰。还有其他有关乎我们的语言的需求，对吧？还有没有什么？很多了，他们都不敢讲。有了，你应该，玄代老师应该也有更多的知道有关于我们原住民的传统服的这个。名称哦，名称哦，我们三个说，
从头到脚的吗？我根本不麻烦，那按照我那这里麻烦，根本方面，我比较在意的是哈，我比较在意的是，我用上好了哪个好？还多。没关系，欢迎，请讲。因为呢，那个一点呢，还有有地理是呢，把概念呢本质还好，就是包括关于我们阿美族的服饰哈，啊都一定要个回台北市嘛啦，就是把概念都嘛另外的服装的评审也还要好，那能还能够都差不多20几年的。跟那什么no pakai ni tu liko no bangsa hal nang hana ko kami 以往的那个头饰或者是项链，现在的项链还都蒙海，还都塑胶品因为我们台湾是一个宝岛，是一个宝石的一个宝岛。那我们以前在花东一带，早期我母亲还有这样的一个项链，我说项链，因为绿色的代表我们台湾有蓝宝石，有绿宝石，有红玛瑙，有那个玉水，是有白色的这个玛瑙这个还有那个有咖啡色暗红色的玛瑙，这是我们以前早期你在这个如果查出这个早期就是在博物馆的书，你可以看到是我们的阿美族的服饰。但是呢，之后因为可能我们要美化我们的阿美族的这个服饰呢，就是我都过到服饰给他，我都给玛瑙给他，好，这都包括他们过马杜阿塞。那个呢，一个努米达我我都这比数多了，什么努马杜阿塞，那还能够给我呀头饰努马杜阿塞嘅好，还是爱国银，嘛还个白银还你还有，我财产象征我们阿美族的这个财产，不过那个呢，张阿湾也是一样这个一表示这个项链也是代表我们这个人的一个财产来那还的呢若干年后的今天呢，一直呈现一个假的那个东西我一直在想说为什么没有回复到就是弄成真的一个东西那我就发现台湾族呢，他们宁可去因为他们的衣服服装的都是琉璃珠，那个没有玛瑙居多，还有那个琉璃珠，还有再来就是他们的银他们的一套衣服最贵5到10万15万不等那我们阿美族的就是没有一个回复原来的原味的那个状况什么的呢？因为已经到现在了，要一时改革也不太可能。但是除非你愿意，你就是参加，确实是那个书就是书里面的记录是这样子，玛瑙全部都是真的，没有假的。那就是说，因为现在的人方便制作，因为来源人口越来越众多所以呢，它的这个包含那个铃铛呀，那个过来那个海洋家对脚，一点也打把那个海洋家没有，而且爱国铃铛我买了，就是铜做的，外多的呢，连那个小铃铛都没有不见了，然后呢，那个腰间的这个背，就是腰间的女生的那个臀部的部分还都。就是很少了，所以这个是不是已经变质了？就关于我就一看这个服饰，我一看已经变相了，变质了，很离谱。能不能再回到让我们就是
文化看重文化，那是不是我们要也要看重真实的这个东西，然后继续传承？对了，这个么个拜呢？谢谢雪奈老师的这个分享，真的是很珍贵哈，很宝贵这样的一个提议。真的，我们还是要回复到我们过去耆老人的那种族人过去的服饰哈。当然，要取的这些玛瑙也不容易了，现在，那所以呢，用塑胶类的东西做来做取代也不难，也不是不漂亮了，也可以做一个取代，怎么呢？喊得不好，因为在过去的老人，人口也很少，所以取得的这些很珍贵的这些宝石呢，是很容易取得啊。现在你捡到一颗，被人家看到还要麻烦给这是划不来。我说那个那当然我们当然是希望是能够在乎在我们的过去传统的文化来作为我们的一个目标以及象征真的是谢谢雪奈老师的这个宝贵意见。星海星系好，其实这个我们的那个领域不要那么狭隘了哈。其实找这些东西都可以有很多地方。我告诉你在高雄的石前石路全部都是玛瑙，他们只是批发玛瑙那个地方，真的这个是你看了一眼望过去，就是非常多的一个材料在那边因为我在这个10年20年这个当中，我都在寻找真的东西。所以呢，我们希望能够那个雪奈老师你提供这样的一个讯息，希望能够提供在某个地方也许有能力的人可以过去购买那你可以提供这个地点那因为这个可以很不好意思很抱歉还能够然后呢马达里巴扎过巴鲁阿多吉安好超过10分钟好休息一下10分钟那个米巴多好米巴多说了没说然后呢20分的时候我们希望各位再回到线上，我们一起来探讨有关于我们原住民的这个族服能够好，我们先去喝水好，米兰那么给大阿来绑腿的绑脚的那个套脚的达拉克斯那这个达拉克斯也只有花莲一带的才有用到的这个达拉克斯是吗？台东也有台东也有了解台东也有台东也有套脚的达拉克斯达拉克斯有啦，如果女生没有穿那个绑腿的，就很不完美、不完全的、不完整。可是依照这个方式，如果你要有绑腿，我达拉克斯耶，所以它的那个上身的部分还是要搭配到这个绑腿的部分呢。一定要搭配那叫全套。一定要搭配到它的那个上身了。像那个台东的话就比较花俏了，他们的会很多颜色，我们的只有白色跟黑色而已。有没有看到花莲的那个？只有白色跟那个黑色的。过去的你看那台东的又另外绑腿的又不一样，因为他为了要你爱多为了要配合整体也爱好也怎么也爱好就决定你为了要配合的整体伊拉都不研究来啦
还喊的对的。你有没有 Sasi 看到？ rumah. 你有没有看到那个花莲的那个也绑腿的给没好？ Ai. 他那个你如果正面这样看的话，有没有正面的？正面这样看的话，你那个打了个是一定要像 V 型哦，要 V 型哦，它这个没有不够正面。如果正面的话，要穿的话要很正，有没有看到 V 型？有没有看到？对，它那一条长长的一定由外而内，然后到最后就往外，往上面的时候就往。所以它这个绑腿的方式还是 V 型黑白的重新，不是说同一个时间绑，同一个方向，不它同方向。是，所以它绑起来就绑起来就会更美观了。还象征胜利啊！对，过去的老人家还是懂这个哈。你看那你过来国定哎，以前都是国定哎，你都得喊到来给国港哎。就像这个现在这个一样哈。你爱都给me马里盖信息好耶。穿黑色的，人都有这个我说还有pakai amis。对，有一点像是这样哦。后来黑色的衣服以至于这样子就开始消失，只有原来去高瓦塞过是在另外。跟路呢？马边那个，你看那个光复这边的也是这样子哦。你看他都是穿黑色，而不是穿那些花色的。巫师哦。不是高瓦塞的故事展弄啊，过去我知道是黑色系列比较重了。对呀，但也不能因为是他有那个西高瓦才穿黑，不是也不是了。Lasawat na ito kira. Lasawat satu. Awal satu kuno no itiay no tuas kutingay ato kuatsalay ko系列nila. Hai. Ni si Fuloy. Ni Chalong. Hai. Arai. 我们请汪老师，在猫公这里还有没有什么比较特别的这个服饰的这个说法？汪老师，你好，今天再来，汪老师，吴老师，你aku saksi rumah au. Ini Bataan. 呼叫吴连成吴老师。我们发答案的衣服没有那么复杂。好，你请。我们没有那么多东西。有关于头饰部分，一定要no to asi masasi rumah to ko sa long hao. Puluy na ra. 那个发哪个国度不跟那里管么多阿塞？明仔好个国际查老新鲜。好。Ya namu ya kuhanago ya 半边裤namu 很特别，一条一条的这样子。那5片裙的，5片的，那5片裙，伊拉国达达苏瓦尼了噻。伊拉多，可是我没有去问清楚他们那5片裙的由来是什么。应该是有。后面那个遮羞布的花纹也有不一定。可是现在的人都不是很重视。你在那边给他呀那5片裙喊的来说。对呀。
对呀、我一直在想，我说，诶，这是很特别的，为什么只有你们马代安有那种马泰安有这样的安慰？你打法弄啊，我爱多，没有不一样。只有你们，你看才隔一条河而已，你们对呀的那个半边裤就差那么多，是规定的呢，还是伊拉古以前很早就这样了，我看过很老很旧的都是这样。都这样？可所以是给它下面那个装饰品就比较不一样，这个是比较现代化的，以前都是用毛线缝的，用毛线来缝出颜色这样。现在就颜色比较鲜艳。那男生后面那个黑色的裙子的花纹，那个也是有规定的，有什么不同的那个什么意义在里面？现在呢都没有再重视了。男生后面那个遮羞布啊，以前那个也有它的意义，现在都比较不重视，按照很自由了。现在这个图面上这个就是五片裙吗？对，前面这个五片裙，后面还有一个遮羞布，黑色的遮羞布，那个屁股遮屁股那个黑色的布。这个片裙啊，很特殊哦，而且是长的哦。前面是长的5条，中间是蓝色，两边白色，在最旁边是红色，都是一样的。很特别，很特别。有一个男生接耳朵那边插羽毛的是，比较最低年级的，刚刚加入年龄层的是耳朵那边插羽毛，头上没有插羽毛，那个是刚刚加入年龄阶级的最低的年级。不是，刚刚加入。刚加入的。对，刚刚加入年龄层最低年龄层的是耳朵上面插羽毛。这个是一个代表性的哈。所以你看，我看很多的族人哈，各个部落的，所以我就从这里看到它的不同，跟台东的那个五片裙不止吧，五片裙他们是比较短，台东的。老师，你们的遮羞布跟那个裤子怎么讲？族语怎么说？里面还有一个，里面还有一个长条的裤子啊，那个打巴他家，打巴，tulungan裤子给了。对呀，那前面里面还有一个长条的布，长条的裤子也是一半。七分裤，没有到脚底，到小腿下，小腿下，它就是跟半边裤一样的意思。一样，对，一样的做法，而且是没有那么花俏，就是一片红色的，然后它再加那个五片的那个一条一条的，最外层，那个是最外层，等于是穿2件啦。对了。打巴。那个苏建老师，那叫打扮。你看这边有一个男生，红色的，对，就是这个嘛，那个遮羞布呀，在国呀，干嘛？一半片而已，没有全部。屁股那边吗？在那黑色的布没有全部围到，就一半，只有遮住后面而已。没有到前面，到臀部而已哈。就是它不会遮到前面来。那个一片裙，那个你怎么讲？有帮助？这个一片裙，后面的，后面那个裙子啊，有属棍行家，属棍，一片裙我们就讲属棍，对，没错。对啊，属棍行，属棍，属棍刚才有讲到哈，属棍行呢也是只有一半而已啊，没有全部绕啊。是，所以它就是半片的，就是一小片的，对，半片遮羞用的。而且那个
那个裙子不是平平的带呢，是斜斜的带，斜斜的，后面那个斜斜的，你们看那个男生斜的，这样左边低，右边高，这样斜斜的。旁边那个三角形的地方要看到，因为那边也有个图案的，尖尖的图案。是。放大看那个改明老师，你放大看看，会更清楚。我找一个比较清楚的。这边呢，这边有一个情人之夜那一张，对，正确的都是斜的，这样。正确的像这个都是平的不正确的，斜的才正确。就右边这个嘛。对，斜的才是正确的。它是有它的特殊性。我们以前在跳的时候，后面老人家都会帮我们调整。你这个穿不好，这样。所以它不能用平的，而是它是斜的，对，斜角。所以它比较特殊。然后不要太低，那到了大腿一半。不要盖到整个大腿，盖到大腿一半就好。人看起来就很高啊。是。Uruma都没对你好，这个班哪都一米。现在都不会很讲究，以前老人家都会注意我们年轻人的穿着。现在的没人在管了。所以好像都不标准呢。对呀，没有错，标准啊！现在年轻人都不知道怎么穿的，没有大人愿意去帮他们指导了。对，吴老师，你可以发起这样的一个有关于这样的一个比较有教育性质的因为呢，这个追溯到我们老年人他过去的方式来穿在我们的身上的时候，会更有特色。对呀。所以以后我们还是要有这样的，看到的话要要求一下，不然真的是没有回顾到我们老人的那种看见的，跟老人的那个美感了。对呀。有些时候连女生戴那个，因为我们的围兜兜，女生围兜兜是那个右上左下。对，我们右上左下。可是有些人就搞错了，左肩右下了。这还没关系，还正面的，不是吗？有的部落是正面的，有的部落是正面的。围兜兜怎么讲？围兜兜怎么讲？比阿瑶。比阿瑶。慢。比阿瑶。比阿瑶，前面加阿瑶，比阿瑶就是前面的比多。比阿瑶。那个叫维多多。Ayawan. Ayawan hara. Ayawan Pi ayaw. Pi ayawan. Xiong to. Sapi ayawan. Sapi ayaw 可以哈。可以，sapi ayaw，我们只有讲sapi ayaw，没有弯，sapi ayaw弯没有弯的。sapi ayaw 而已啦，没有弯了。没有 an 了，没有。没有 a， sapi ayaw 就那个比ayaw湾是那个啦，嘎拉拉部落的讲法。嘎拉拉的说法这是地方的。地方语言我们也不能改变它。也不能说他们的不对啊。对，比阿瑶很大，比较各个部落有各个部落的说法哈，也没有。还有哈，那个马里盖，还有刚刚讲到肚兜，有时候穿颠倒，穿的不对哈，这个是他没就是要穿对，是你穿不对位置的话就没有美感了，没有美感。然后再来就是。还有那个绑毛线有没有绑臀部的毛线呢？你一高一低，而且是要右上左下，右上左下，右上左下吗？不能把它绑在前部那个什么
我说这个蝴蝶结不能都绑在后面右下了，对，哦，最引左上右下，啊，左上右下，左上右下，哦，对，然后呢，一定要绑在臀围，对，不能放在中腰的两侧，要稍微往臀部那边绑，对，哦，吴老师，你知道为什么要这样绑吗？因为那个屁股摇一摇就摇得很好看呢。对，看那个蝴蝶结有没有？看那蝴蝶结就在旁边嘛，一撮在旁边，然后那个在扭腰的时候才会很明显。哦，saan upiiwa iu nu Iwa bye-bye. eu no kay ing ta pahapin man ko para nila san. Hai, hanan. Haliwa ay hasiwa ay san. Yes. Ayo pagkatawa kinanhaw. Na ani bukan ko na 我觉得是我们还是你说哎呀kita to ilisin to pag-araw to 不对的地方希望能够透过你kamu umapanaay 你矫正，然后呢，他已经错了，让他错下去了，到后代子孙就一直错下去了，所以还是要求他们能够有些调整，那个美感就会展示出来对了，好，王老师，你都可以看，王老师，拜年好，说啊，王老师。Ay ko kapanaan ako. Patuol ka ko to soal how. Ay. Ya ayaw ay ho mataasay how. Saya kartat ko rosid. No itia ay how. No ina avana amisanga to rosid no bawa atau sona saka cakarcat ko nakamayan nakamayan hai hanan ko itiay ho mate ya kurah hananay ho satu kurah kirami uluma ko ina uluma ko mikamayan mi tatudong to masama masama tatudong to kirami cakarcat ya matia ya tapat nanay ho ira ko tapat ya ayaw ho cakarcat na ira to ko hanzen ira to ko mavana mi saliko mi savodoy mi sa lalusita marchal to ano vakong itia ho how wawa o kako tahu tapi cuma tu serar mineneng kako ya carok kananai tosu o carok kanayam carok carok itu ho acarok o pang tojin iho na ju ika cara saka irato kia carok kanana hao me ika人他的不太一样，Kirami hao, ura calo kanana baca kayak no 汉人，那个汉人设计的时候，他就跟你一模一样。后来我也麻烦艾米萨利过师傅no kita upang cahao，按照no parang parcat，你看那个。花帽现在的花帽就是一模一样嘛，同一个品牌，所以很整齐的。你一掉后不是这样，所以我们刚刚讲，现在要统一上来好，你爱的果然比要求，一掉后没有那么整齐了，所以因为那时候都是。ina amikamesa 不太一样，可是我lalu sitan o itangalai o itirengai o paraai umasan 有要求了，可是制作出来的不太一样。这是一定和果然特色。好，你爱多
都是模仿学习。可是我们看看哦，台湾族好，很重视在那朵服装，那个头部的是什么？那个百合花是什么意思？那个羽毛是什么？要插几个羽毛？他们很讲究啊。可是现在都给带好，我们阿美族的衣服真的五花八门，很漂亮。很漂亮，可是它的意义是什么？对，我们现在不清楚。Saka unma bana hao, masuling nga itaku ngangan hao, icoco ai niaro， 我们都给它统合了，并列好。可是我们以后我们协会可以开始要重视这一个配件到底是什么意思，要有文化意涵。在两个以后我们要努力的方向上，我们说，还拿那个把ini。谢谢王老师。Sinsi. Matama ito tukong sinsi umaku follow so mamaha na sa. Tata akay ko follow so ako to pakai ni ay itini wonghua numita. Ano ira ko fana no mafana ai mga ai to akahanan numita. 但是就像刚才王老师讲的 fanaan ita kira mitong itura imi ira te sangaan te lecat hanta mga ay hakia sang kumako patuor matama atu kesa ni Wang老师ni 真的是要还dia在kala sawal usanaira ai usual kunni所以我enta ami pahmako hatini ai upai ni Wang 老师真的是值得鼓励了我们给他有一个这样的一个展现我们真的是要把我们族人的这个头饰的意义要显明出来。有一年我12的女皇凯明，这个叫做知识体系。真的，我们要给他把那个过去的意涵把它找出来，是赋予这些传统服饰每一个配件的意义是什么？它的文化意义怎么佩戴？这个我觉得很好。这样才有我们的那个文化意涵嘛，有知识的体系啊。值得我们在这个协会里面来推展这方面，把它这个统合起来的时候，我们几个耆老师们都可以参与在其中，我们把它命名，也成为一种遗产了。青海老师，我想请问一下是。阿美族的男生为什么不穿衣服？衣服为什么都冇袜子？你冇袜子啊？我鼓励过。这个按这个吉利国还别的族群哪里都有。是不是看地方吗？我们那边东海岸都好像都有穿衣服啊。你们这个地方是哪里的？在猫公这边没有穿衣服，我们是用项链来分等，是啊，那个级数，来分阶级。分阶级啊！你看那个项链就可以知道我们阶级。是啊，有一次我看到那个总统府不是那个什么10月1号吗？有请一个阿美族的一个男生帅哥主唱一首歌，他没有穿衣服，我就奇怪，我说阿美族为什么那么特别不穿衣服？这个有它的典故了。嘎巴是什么？他是身体很壮硕，年轻。你看那个三角呢，他的肌肉很美。你穿衣服的时候真的不一样。所以露不出来。对，他有我的想法，为什么没有穿？应该是要表现他的那个美感，肌肉力美可是呢，它会有配件。那个阿鲁夫一定有，达波罗阿鲁夫一定有。
然后简单的撒本个草，然后项链有哦。你看那个年轻人跳舞的时候，那个力与美啥呢？哈，就是从那个上身，其实是全身都有了。你看，no， 是阿妹好，只有上身的动作很漂亮哟。可是呢，萨卡蒂莫好，你们注意看看，下半部的动作非常多，它表现的在下半部。你们有没有注意到？有呢，有。都是摇屁股啊。对，你看那个，南边的啦，他的下半部的动作非常多。真的谢谢各位老师的这个分享哈，真的时间实在是太短促，不然真的刚刚也听到汪老师这样的一个分享哈，还有其他的老师，也是很重视我们族人的服饰，这个라고都给你们的아사마는 하나고那呢真的是很珍贵，说你们的以后你好，特别是汪老师提出来的，将来这个就是我们的一个让我们族人的这个服饰有一个命名，以及它的赋予含义在里面，赋予文化含义在里面的话，会更有特色。能韩国呢，今天台湾族，所以呢都，我也是听过很多那个台湾族这个服饰的这个意涵哦。但是，那我们阿美族呢，也希望有这样的一个方向。韩国过白一内，谢谢今天晚上各位的参与，相信有不足的地方，然后各张单